Afrika-Dzonga ri funengetiwa hi gamboko naswona vapfumari a va na vuchavelo xirhami lexi. Madzolonga nga ku hisiwa ka tilori ya xungeta vutomi na nhluvukiso wa ikhonomi ya tiko. Kasi eka mitlangu banyana va sungula mitlangu ya ku lulamisela World Cup Australia New Zealand. Pakana ripere lama Mahungu eka SABC ririmi ra Xitsonga. Ku ve gamboko etindhawini to hlaya eGauteng. Maxelo ya tsakise vaakatiko swinene tanihileswi gamboko yi kalaku eswifundzeninkulu swo fana na Gauteng. Vaaki va hume hi xitalo va tlangela egambokweni no teka swinepe. Ku ya hofisi ya maxelo ya tiko gamboko yi vangiwe hi gwitsi naswona va ri xa ha to ba vhiki hinkwaro. Ro sungula hi mpfhuka ka 2012 ku va ku wa gamboko etindhawini to hambanahambana exifundzeninkulu Gauteng. Tindhawu ta le Joni to fana na Randburg, Roodepoort, Soweto, Alberton na Auckland Park ti ve ni gamboko. Mutivi wa ta maxelo wa le University ya Wits u vula leswaku maxelo a ma ri hansi ka tidigri timbirhi loko ku wa gamboko mixo wa namuntlha. Vatshami va le Joni a va nyanyuke ngopfu ku va na gamboko edorobenikulu endzhaku ka malembe yo hlaya. Gamboko leyi yi tlhele yiwa ni nhlikani. Kambe va mitirho ya maxelo va vumbe leswaku a ku nge vi na gamboko yin'wana endzhaku ka namuntlha, leswi vulaka leswaku lava nga yi vonangiki va kayerile. Hi le tlhelo vaaka ndhawu va le White City eSoweto va tikeriwa ku tikufumeta ku titimela loku hikwalaho ka ku va hava gezi. Va ri hi mpfhuka ka tolo a va na gezi. Ku languteriwe maxelo yo titimela vhiki hinkwaro laha va swilamulela mhangu eJoni va kombelaka vaaka ndhawu ku va na vukheta loko va tirhisa swo tikufumeta ni ku sivela timhangu ta ndzilo. Kasi ku twa swo tala hi mhaka maxelo ya xirhami lama nga kona laha tikweni kwala studio na mutirhikulori i muhaxi na mutivi wa maxelo Oscar Xiviti. Xiviti a swi tiva ku ri i xirhami xixika kambe a ku nga titimeli ku fana na minkarhi mavhiki lama nga hundza a swi nga bedi ngopfu. So sweswinyana xirhami lexi na gamboko leyi swi huma kwini enhlekani? Se leswi nga humelela Mr. Mavunda i ku eka vhiki leri nga hela mi ta tsundzuka a hi vulavula ngopfu hi cold front leyi yi influencer weather ya Afrika-Dzonga. Se leswi nga humelela cold front leyi yi endle ku ti-temperature ta tiko hi ku angarhela hinkwato ti vuya hansi. So leswiwani cold front yi hindzile se mhaka ku ti-temperature ta ha ri hansi eka vhiki leriwa ku va ni system leyi vuriwaka high ridging system leyi yi tisaka cold polar air from the southern regions of South Africa. Loko mi vona le ti-polar regions se loko moya lowu karhi wu ta wu karhi wu titimela wu influence xikan'we na hi leyi vulaka upper air trough. Se hi swona swi nga endla ku loko ti-system leti timbirhi ti angarhelini swi endla leswaku va ku ri na snow. Xana xo hilela xirhami kumbe hi nga langutela ku kufumela ku ta sungula ku fika rini? Eka vhiki leri leswi hi nga swi langutisa xirhami xa ha ta ya mahlweni mara hi ta tlhela hi langutisa kahle loko vhiki ra ya ku heleni mara eka siku ra namuntlha mundzuku na masiku lama taku mambirhi manharhu ha langutise leswaku ti-temperature ti va ti ri hansi mara loko se vhiki ri ya ri kha hi ta langutisa kahle ku na ku cinca kumbe njhani na mara eka masiku lama tlhandlamaka ta ka ha titimela. So xana leswi i xiphemu xa global warming kumbe ku cinca ka maxelo climate change? Hi nga koti ku yi confirma straight so ka vumbi bya maxelo ku na department leri ku na department ya research se leyi endlaku ti-research ta maxelo hi ku ya hi minkarhi na tinguva. So va ri hi ti-decade every 10 years ku na a slight shift ka maxelo lama hi ma experiencaka. So hina leswi hi nga vulaka swona i ku hi langutisa masiku na siku maxelo masiku na siku hi vona ku na ku cinca na mara obviously ha swi tiva ku maxelo ma so a hi tali ku ma ka hlangana na wona. So hi nga vula nkarhi wun'wana nga ku ri confirmation ya ku ka vula global warming yi le ku tekeni ndhawu. Khensa ngopfu nkarhi wa n'wina. U khensa mina. Oscar Xiviti i mutivi na muhaxi wa maxelo kona kwala kaya ka SABC. Va ta va kona Xiviti ku famba ka nkarhi va hi nyika xiviko xa maxelo ku angarhela. Maphorisa le Mpumalanga va le ku lavisiseni ka nandzu wo hisiwa ka 5 wa tilori egondzweni ra N4 eWaterfall Boven
ku vika leswaku vacheri va tilori leti nga hisiwa va phangeriwe na nhundzu ya vona va kombeteriwe na hi swibamu. Gondzo ri pfariwile naswona mimovha yi chayinderiwa ku ya famba hi gondzo ra Sikkemanskloof. Ntsevu wa tin'wana tilori ti hisiwile gondzo ra N3 eKwaZulu-Natal emalini ya vhiki. Ku hehliwa loko vavanuna lava a va hlomile va yimise tilori va tekela vachayeri swilo swa vona va nga se ti lumeka. They pulled me out of the truck, and already there I can hear gunshots. The only thing I thought of was running away. So I ran for my life. Tilori tinharhu a ti tleketa mindzwalo yo fana na malamula, maapula na swakudya swa swiharhi. Kasi tin'wana tinharhu a ti ri hava nchumu naswona vachayeri va ha chuhile. They just started shooting us. Yes, then they told us to leave the trucks, give them cell phones and our wallets. They even threatened to kill us yesterday. Maphorisa va karhi ku endla vulavisisi. Investigating the cases of malicious damage to properties after those 5 trucks were set alight yesterday evening, and up to so far we have not arrested anyone. However, we are happy in the sense that there's no one who has been injured in this particular process. But another thing is information that came forth, because we are told that these guys were utilizing 2 vehicles, a Paki and a sedan, and we hope that this particular information is going to assist us in terms of doing our investigation. Asitiveka ku nhundzu leyi nga onhaka yi nga va yi durha ku fika kwihi, kambe yi kwalomu ka mamiliyoni. Gondzo ra N4 ra ha pfariwile naswona mimovha yi lerisiwa ku tirhisa Sikkemanskloof. Maphorisa va veke tihlo. Nhlangano wa vutleketli bya nhundzu hi tilori va lemxe leswaku ku hlaseriwa ka tilori egondzweni ra N3 eKwaZulu-Natal swi ta onha bindzu na ikhonomi. Nhundzu leyi fambaka hi tilori leti hlaseriwaka yi file yi fikaka hi swikepe emahlalukwini le KwaZulu-Natal kusuka ematikweni le handle. Yi tleketliwa yisiwa ematikweni akelane lama nga hava lwandle. Nhlangano wu yangula ku hisiwa ka 12 wa tilori emalini ya vhiki. A swi tiveki ku tilori ti hisiwa hi va mani naswona a ku si khomiwa munhu. Tinsulavoya leti koxaka mali eka mabindzu yo aka, construction mafia, ti le ku karhateni ngopfu laha tikweni. Mintlawa ya tinsulavoya leti va koxa ku hakeriwa xiave xa ntsengo wo karhi eka projeke yin'wana na yin'wana yo aka. Handle ka swona va kavanyeta ntirho wu nga fambi. Minkarhi yin'wana va tirhisa na madzolonga naswona vanhu va dlawa etindhawini tin'wanyana. Holobye bya mitirho ya mfumo Sihlezi u ri mfumo wu lava ku herisa mintirho ya mintlawa ya tinsulavoya. Nhluvukiso wa switirhisiwa i wa nkoka eka ku tiyisisa leswaku vumundzuku bya tiko byi va ni ku kula ka ikhonomi. Kambe leswi kavanyetiwa hi mihlangano leyi yaka lomu ku akiwaka kona ku koxa ku nyikiwa mali ya projeke yeleyo. They come in armed, demanding financial compensation on the spot, or else their demands are to be met. Holding people hostage on site, in site camps, until financial demands are met. Endlelo leri ri ni ku onha swinene eka xiyenge xa ku aka. It is reported that in 2019 alone, at least 183 infrastructure and construction projects worth more than 63 billion were affected by these disruptions of the construction mafia. Mutivi wa tipolitiki Ongama Mthimka uri ndzavisiso wu komba leswaku ku nga hava ni ku sukiselana mahlo loko ku va ku akiwa. There's agreement in among people who study the role of development projects in conflict in the continent particularly, that it is in the nature of development projects themselves to actually generate conflict sometimes. Vugevenga lebyi byi endla leswaku vavekisi va nga ha ri na ku tshemba laha va hetelelaka va teka xiboho xo vekisa kun'wana. Leswi swi ni ku onha eka ikhonomi ni le ka xibalo. Mfumo wu ri wu le ku endleni ka matshalatshala ku herisa mitlawa leyi. Government has enhanced the capacity and resources of law enforcement agencies to investigate and prosecute in this sector. The special task force exists within the police and is working with the Directorate of Priority Crime.
tifeme to tala to aka ti sindziseka ku tiyisisa leswaku kwalomu ka 30 wa tiphesenti ta ntirho wu endliwa hi mabindzu lamatsongo. Kambe mfumo wu vula leswaku mitlawa leyi lavaka ku kuma xiave hi ku tirhisa swibalesa i mhaka leyi nga ta ka yi nga pfumeleriwi. President Cyril Ramaphosa u ri yena na xandla xakwe Paul Mashatile va ta lava swiviko swa mafambelo ya vukorhokeri kusuka eka vaholobye na swandla swa vona. Ramaphosa u ri lexi i xiphemu xa ku tiyisa leswaku vaholobye va hetisa switshembiso swa vukorhokeri bya mfumo eka maAfrika-Dzonga. Ramaphosa u tlhela hlamusela ku mphakelo wa gezi wa karhi ku antswa tiko hinkwaro. A nyika xiviko xo pfala nhlengeletano ya huvonkulu ya ANC ku nga NEC. Malangute mahungu eka SABC loko nga siya eka mavhengeleni hi vike hungu ra President Ramaphosa loko a pfala nhlengeletano ya huvonkulu ya ANC ku nga NEC. A hi tweni leswaku u yi pfale ndlela yini. This process has also followed on the process that we have started in government. At cabinet level, the Deputy President and myself have been involved in a process where we've been meeting each one of our ministers and saying to them, we want to know and fully understand against our manifesto of 2019, against the medium-term strategic plan or review, and against the departmental plans that you have, what are the key priorities leading to the end of this term, the 6th term. And having sat down with all our ministers, they have tabulated what their key priorities are. And we've noted them all. And that is what they are going to be measured against. And we, the DP and I, have said we are going to meet them again in 6 months' time. And when we meet them, they must have their deputy ministers, their DGs, and some of their key officials to account what they will have done. And he also reports, and we often don't hear this, that for instance, access to electricity, the connectivity, much as, yes, we all did bemoan the fact that load shedding has been having a negative impact on the lives of our people, including on the economy. But in looking at the penetration of electricity, that there has been increasing penetration of connectivity, and it has lowered quite a bit in 2 provinces, but in the main, we have more than 90% of our people having access to electricity connectivity. Vaakatiko ra ka Siandane eGiyani va hehla mfumo hi ku cukumeta xikolo xa swa vurimi xa Kheto Nxumalo. Xikolo lexiya i yin'wana ya miako ya mfumo yo hlaya eGiyani leyi nga tshikiwa hi hlakala. Tanihiloko mutirhikulori muteko mahungu a vika, vaaki va ri xikolo xa Kheto Nxumalo a xi pfuna ku hluvukisa ikhonomi ya muganga wa ka vona wa ka Siandane. Pimani Baloyi. Ndzhawu leyi a yi tiveka tanihi yin'wana yo hluvukisa ikhonomi ya khale ka mfumo wa Gazankulu sweswi yi hlakarile. Xikolo xa swa vurimi xa Kheto Nxumalo a xi dumile eka swa vurimi. Xikolo a xi ri na swifuwo, mihandzu na matsavu. Xi tlhela xi va na ndhawu leyi a ku dlayiwa eka yona swifuwo na ndhawu leyi a ku endliwa swo rhunga eka yona, leti havumbirhi a ti thola nhlayo ya le henhla ya vaaki va le tindhawini ta Giyani. Vaaki va ri eka nkarhi wa sweswi xikolo xi hlakarile tanihileswi mfumo wa xidemokirasi wo ka wu nga xi tekeleki enhlokweni. Nikwe Kubayi loyi a nga khale ka mudyondzi wa xikolo xa Kheto Nxumalo u vula leswaku u twa ku vava loko a vona ndlela leyi xi nga hlakala ha yona. Ni twa swi nga ni khomi kahle loko ni ta va ni vone xikolo lexiwani xi ri ka xiyimo lexiwani for sweswi hi ku xi na ti-memories to tala, xi na ma-doctors, xi na ti-engineers, xi na all these things
na hina hi swin'wana hi karhi hi huma kona kwale xikolweni xexiwani. Vaaki va ri hambileswi xiphemu xitsongo xa ndhawu liya xi tirhisiwaka hi xikolo, swiphemu leswin'wana swi hlayisa swigevenga. Khale ka kona ndhawu leyiwani a ku basini, a ku ri na tihomu, ku hlayisekile, ku ri na vanhu leva, ku ri na mabodasi, sweswo swo taniya a hi hindza kahle. Sweswi a ka ha hlayisekangi, vugevenga byi tele ngopfu ndhawu leyiwa. Ma swi vona? A ku na mitirho, vana va hina vo kho ku famba va yiva lomu Giyani, va nga swi tivi ku va ta ndla yini hi ku ntirho ku hava ene tindlu ti kona laha ku hlayisekile lero loko a ho kombela mfumo ku wu hi lungisela ndhawu leyi ku vana va hina va ta kuma mitirho kona. Vaaki va lava mfumo wu pfuxa ndhawu leyi. Ntirhela khetela kusukela 1986 loko hi nghena la xikolo lexi a swi nga ngheni un'wana na un'wana laha, a ku nghena vanhu va ku huma Joni, KwaZulu-Natal, a xi ri xikolo lexi a xi ri na ntikelo swinene. So hi nkarhi wa kona a ku rimiwa la, and then ku ri na vatirhi lava va endlava ma 50 something lava va tirha masin'wini, van'wana va tirha tihofisini. So a ku chavisa ku kandziya kona la, na ku kandziya hi nawu hi mhaka ku na le gate na ku nghena hi permit, a wu ngo nghena njhenjhenje. Loko ku ri ke ni mfumo a wu kota ku tlhela vuyisa leswiya a swi ri kahle, mhaka xo sungula swi vanga mitirho a tikweni. A ni maswona vanhu loko va tirha na vukhamba bya hela, vusiwana bya hela. Xikolo xi tumbulise van'wamapurasi vo tala lava sweswi va nga humelela eka mabindzu ya vona ya swa vurimi na le kaya n'wani. Ipimani Balo wa Mahungu wa SABC eGiyani. Kasi ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu yi angule hi ndlela leyi. Xikolo lexi a hi xi rhangise mahlweni swinene, a yise va contractor vambirhi wo sungula yi tsandzekini, yisa wa vumbirhi ku ya lunghisa endzhaku loko xikolo lexi xi tava xi vavisekile eka malembe ndzhaku. Mo ni kombisa ku xiphiqo lexi nga sala eka xikolo lexiya i xiphiqo xa swihambukelo leswi hi nga ta swi langutisa hi nkarhi lowu nga hete kumbirhi, hikuva ku na tindhawu leti ma nga koti ku fika kutani swin'wana swa swihambukelo swi nga koti ku va swi gwetla. Mara mo ni kombisa ku hi na panel ya hina ya infrastructure leyi yi nga ku yena mahlweni yi kha yi langutisa ti-storm damage schools. Swikolo swa hina swi ta tshama swi kha swi vaviseka from time to time, hi yo mhaka yi nga endla leswaku hi va na panel leswaku loko swi vavisekile hi kota ku rhumela tikontraktara ta hina ku ya lunghisa leswaku vana va hina va dyondza eka environment leyi nga kahle swinene. A languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eJohannesburg Securities Exchange. Xipano Banyana va karhi ku dyondza maxelo hi le Australia, New Zealand, laha va nga ta lwela xidlodlo xa misava na man'wana matiko kusukela n'hweti leyi. Banyana va ta tlanga na mitlangu yimbirhi yinharhu ya ku lulamisela World Cup. Banyana a va tsakile hi nkarhi lowu a va teka xinepe xa xipano a xi kume siku ro wisa hi Mugqivela endzhaku loko va fika etikweni ra New Zealand laha va nga ta tlanga kona mitlangu hinkwayo ya ntlawa wa G. Vatlangi va siye endzhaku tirha vhiki leri nga hundza laha sweswi va nga tsakela ku tilulamisela tournament. The spirit in the team is very high, the bond is just amazing, and we've missed playing football so much, so when we got on the field it was just the enjoyment. It feels great. I think today was a nice startup session for all of us. I think you could have seen all the excitement that we had, touching the ball again. And yeah, it's been a tough week, but I'm glad that we're back here and we're ready to get the ball rolling. Vatlangi va sungule vutiolori byo tilulamisela mitlangu ximfumo erivaleni ra Ole ePhoriruwa laha a ku ri na maxelo ya mpfula. Ku tilulamisela mitlangu eka maxelo ya timpfula swi ta pfuna vatlangi ku tolovela maxelo loko mitlangu ya khapu ya misava yi nga se sungula. Un'wana wa vatlangi lava nga tiphina hi vutiolori empfuleni i mutlangi wa le Scotland Linda Matlhalo. Before we left South Africa, our manager told us that the weather is going to be wet and it's going to rain, so we were prepared for that, and
I think for me personally, playing on the rain, it's amazing. You never get tired really. Xipano xi ta tirhisa ntlangu wa xinghana lowu va nga ta ombana na Costa Rica ku pholixa matlangelo ya vona. We know that obviously our last couple weeks have been all training, and it would be nice to get another game under our belts just so we can fine-tune some things and obviously work on some tactics for Sweden. But obviously Costa Rica is going to be another challenge for us, but we're ready. We've worked so hard over the last couple of weeks, months, leading up to this. So yeah, I think everyone's just ready to get going. Banyana va lava ku tikuma va fika eka mitlangu ya ku humesana ro sungula kusukela loko va sungule ku nghenela mphikizano wa khapu ya misava eFrance malembe ya 4 lama nga hundza. Bafana Bafana va na mpfangano wa kahle wa vatlangi lava ha riki vantshwa na lava nga na ntokoto ku kota ku teka xidlodlo xa COSAFA Cup. Xidlodlo xi khome Zambia sweswi. Bafana Bafana va le henhla ka Group A endzhaku ko hlula Botswana hi 2-1. Eka wona ntlangu lowu khale ka captain wa under 20 Rowan Human u huwise golo ya yena yo sungula eka xipano xa rixaka. A va sungulanga kahle Bafana Bafana eka mphikizano wa COSAFA 2023. Va boheke ku va hele ndzhaku ku tlanga ku ringanana na Namibia eka ntlangu wa vona wa vumbirhi ehenhleni ka Botswana, nakona va boheke ku tirha hi matimba endzhaku loko va pfumelele Botswana ku rhanga va huwisa. Mutlangi wa le xikarhi wa 20 wa malembe ya vukhale Rowan Human u suke ebenceni ku ta huwisa golo ringanisa xikoro ya Bafana. A ku ri golo ya yena yo sungula ya khale ka mukapteni wa under 20. Human u sungule ku tlanga eka xipano xa rixaka eka wona mphikizano lembe leri nga hundza. I don't feel like it's so much of a challenge because even in junior teams you play against African countries, you play against African players, and you get there's a level of African football and international football. So I think being used to it in the junior ranks coming to the senior team there's a difference, but because you've used to playing at the international level, it's not much of a challenge. N'watipala wa 27 malembe hi vukhale Jetrimpa u tlange ntlangu wa yena wo sungula wa Bafana Bafana ehenhleni ka Namibia. I'm just enjoying the moment of playing for Bafana Bafana. It's something that I've always dreamed of. But I know I was supposed to go on a few trials there overseas. I had to tell them, just wait a bit. I've got something that I really wanted to do with my life and my career back home in South Africa. Laha kaya ba u tlangile Stellenbosch a nga siya eka Maritzburg United. U huwiseriwe tigolo timbirhi ku fika eka nkarhi wa sweswi eka 2023 COSAFA Cup. Kasi ndlela mahungu lama mkhomelana namuntlha yan'wana ta va kona nkarhini lowu taka. Riperile. Eka madamu lamanene ndza mperisa ngwera hi langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langisela mpfula ya mahlweni loko hi langutsele ehlangutini ra le vuxeni ku yisa le andzhawini ta le vuxeni ra mpimo 8% endhawini tin'wana na 60% kambe tsundzuke swa gamboko ri ta ra ha ri kona ku yisa le andzhawini leyi ta le vuxeni xikan'we ti angarhela na ndhawu tin'wana ta le Gauteng hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto loko hi langutsela vupela dyambu ku ri na moya nga ta wu karhi wu nga kwala ka 21 km/h. Siku ra mundzuku ku ri na dyambu ehenhleni ka ndhawu to tala ku ri na nkungwa loko hi langusa ni mixo leyi adzongeni wa tiko kambe tsundzuka leswaku mpfula yi karhi ya mahlweni leyi a ri hlanguteni ra le vuxeni ra mpimo 38% mapapa ma karhi ma angarhela hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Kambe loko hi langusa swilemukiso swa madyambu laha ku ri na gamboko leri nga ta ri kona le swifundzeni leswiya xikan'we na mpfula yi tilo ri karhi dzinda swinene loko hi langusa le hlanguteni ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga hi matimba hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto. Kambe loko hi langusa maxelo ku ya hi swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza hinkwaxo kambe karhi ku titimela Vereeniging yi ri ka 14 wa degree loko langusa Pitori yona yi ri ka 15 wa degree. eLimpopo ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexiya kambe ku horile Phalali yi ri ka 19 wa degree Polokwane yi ri ka 15 loko hi fika Giyani na yona yi ri ka 17 wa degree.
hi fika Mpumalanga hi tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula endhawini tin'wana leri hlanguteni kambe Skukuza yi ri ka 16 wa degree, Lydenburg 14, loko hi fika Middelburg yona yi ri ka 12 wa degree. Ku ri na mpfula loko hi languta rihlanguti ra xifundza lexiyani kambe ku horile Durban yi ri ka 18 wa degree, Ladysmith yona yi ri ka 14 wa degree. Loko hi fika Eastern Cape mpfula karhi ya mahlweni loko hi langutisa leya rihlanguteni kambe Makhanda yi ri ka 14 wa degree, Craddock yi ri ka 14 loko hi langutisa Malitswayi na yona yi ri ka 13 wa degree. Western Cape ku ri na mpfula ya rihlanguteni kambe hi tsundzuka swa ku horile Hermanus 16 wa degree, Mossel Bay 15 loko hi fika Beaufort West na yona yi ri ka 15 wa degree. Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi ku horile nakona Springbok yi ri ka 17 wa degree, Upington 19 loko hi fika le dzongeni Sutherland yi ri ka 12 wa degree. Mapapu ma ri kona ehenhleni ka xifundza xa Free State kambe ku horile Bothaville 15 wa degree, Sasolburg na yona yi ri ka 14 wa degree. Loko hi fika kona liya North West hi tsundzuka swa ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe ku horile Tosca yi ri ka 19 wa degree, Bloemhof le dzongeni yi ri ka 15 wa degree, Mahikeng 17 loko hi fika Rustenburg na yona yi ri ka 17 wa degree. Ka vulongo ra mina ri helela kwalano a ku ri Maxelo, hlayisekani.